seniori na ovom webinaru, ali doći će i mlađi ljudi. Tako da, evo, danas ćemo razgovarati o kompaniji SuccessFactory, koja je iz Estonije. Ja sam jako ponosan da smo, pa nešto u redu, evo, ja mislim da se sad vidi, da surađujemo sa tako dobrom kompanijom kao je SuccessFactory, imamo AAA rating. Jako smo ponosni na taj rating kojeg nam je dala nezavisna kompanija ili portal Business for Home. Ne znam da li ste to ikad čuli za taj portal, ali tu možete vidjeti da na tom portalu imaju ocjenu za preko 1000 tih direktnih prodaja, kompanija koje se bave sa direktnom prodajom, i samo nekih 40 njih je dobilo takav rating, AAA+. Tu su neki podatki da nas je 600.000, ima nas sad preko 750.000, praktički smo na cijelom svijetu, samo još zvanično nije Amerika unutra. Sve ostale države možete raditi sa njima ako ćete se nam kasnije priključiti. Tu vidite naše osnivače, Chris Ries i Niels Grosberg. Chris Ries je naš vizionar, na njega smo jako ponosni, oni koji ga znamo osobno, jer je to osoba koja već u mladim godinama, iako je sad isto mlad, 32 godine ima, htio pomagati ljudima, onim ljudima koji nisu imali svojih osobnih bankovnih računa. Zato je kompanija prvo počela raditi 2018. godine u državama trećeg svijeta. Znači u afričkim državama, Latinskoj Ameriki, Jemnu, Iranu, Jordaniji i tako dalje. Tu vidite, osnovana je bila kompanija 2016. Tek 2018. kad su počeli sa radom, imali su tada sve dozvole, licencije, znanje, tehnologiju, da sad možemo stvarno raditi kako treba. Znači, pričat ćemo o digitalnim produktima. Kompanija iz Estonije sad su preselili sjedište u Amsterdam, a imamo i korporativne urede po svijetu, vidite tu gore da ne čitam. Ovaj drugi osnivač, Niels Grosberg, on je bio u jednoj sličnoj priči koja je neslavno završila. Mnogo ljudi nisu bili zadovoljni i on je naučio šta tu ne smemo napraviti, šta mora tu napraviti da bi firma imala uspješnu rast. Sad pogledamo produkte. Ja sam vam rekao da mi se bavimo sa digitalnim produktima. Tu vidite sve produkte koje imamo, svi su digitalni, svaki godine dobijamo neki novi produkt. Prošle godine smo dobili na našoj drugoj obljetnici u Dubaju, smo dobili Forex Insider i Bank. Od početka je bio Duckcoin, naša kriptovaluta ili novac budućnosti, i DuckPay, to je platni procesor. Skillex je edukativna platforma, a DeView je naš najnoviji produkt. Mi ne kažemo produkt, nego je to platforma za virtualnu stvarnost. O tome ćemo danas malo više pričati, a o svim ostalim produktima na kratko. Evo da idemo na prvoga, Bank. To je alat za upoznavanje ljudi, jer ljudi smo različitih boja. Tu vidite boje ljudi i to znači da imamo različite vrijednosti. Ja kao crven, mene ne zanima tehnika, mene ne zanimaju cifre, postotki i tako dalje. A Roman, on je plavi, on mora znati sve postotke, sve mora znati licencije, brojke, sve to njega zanima. Znači, to su tehnički tipovi koji hoću imati sve podatke. Zato je dobro da znamo kakvog sugovornika imamo, da mu na njemu ljubazan način ispričamo prezentaciju. Da ja znam sad kakve boje ste vi, ja bi možda priredio tu prezentaciju na vaše ime, na vašu osobu, ali tu smo različitih boja, zato pričamo ovako, na splošno, ne znam kako vi to kažete. Taj produkt je godišnje mesečno 29 eura plus DDV, za države Evropske unije, za sve ostale 29 eura, a prvi mjesec možete to probati
za 1 euro, znači bank. Drugi produkt je Forex Insider. Insider već vam nešto zvuči da je to da dobijamo neke insajderske informacije. Zapravo je to platforma sa kojom možemo mi, laiki, trgovati na Forexu kao profesionalci, jer ima kompanija veliki tim stručnjaka, ima robote koji svakodnevno pošalju jedan trgovalni signal. Mi samo treba da znamo copy-paste ili prepisati 3 cifre u telefonu ili u kompjuteru i za nas je to završeno. Znači, jedna minuta posla na dan da bi sa ovim produktom napravili na svojem novcu, na novcu kojeg imamo na vlastitom svojem računu. Novac je uvijek likvidan, znači nigde ga ne šaljemo, da bi sa tim produktom mogli napraviti 10% mjesečno. 10% mjesečno. Ne znam koliko znate Forex, to je veliko financijsko tržište gdje se svaki dan okreće 6.000 milijardi prometa. Znači, ovim produktom je cilj firme napraviti 10% na mjesec. Svaki koji će ga uzeti, to košta 49 eura mjesečno, znači mi platimo znanje i signale koje nam dnevno šalju. Svaki dan dobijemo 1 ili 2 signala, znači samo za radne dane, subota i nedelja Forex ne radi. Sad imamo jednu izvrsnu akciju da možete uplatiti za 72 eura za 6 mjeseci pretplatu na Forex Insider. Znači to vas mjesečno košta samo 12 eura da bi na svom novcu mogli zaraditi 10% mjesečno. Na tržištu ima mnogo tih ponuda za Forex trgovanje, ali ja vam kažem, kad vam neko obećaje da ćete imati svaki dan 3% ili 5%, bježite, jer na tom tržištu nikad ne možemo kazati koliko ćete vi dnevno zaraditi. Ali od početka, kad naša kompanija radi sa ovim produktom, imamo izvrsne rezultate. Baš jučer smo imali prezentaciju i Roman je pokazao svoj račun i rezultati su stvarno fantastični i ljudi koji su bili na webinaru već su se odlučili da će to uzeti za sebe. Evo, idemo dalje. Treći produkt, to je produkt zbog kojeg sam ja ušao u tu kompaniju. Zašto? Jer je Duckcoin naša kriptovaluta koja ima za cilj da bude jedna od najviše upotrebljivih kriptovaluta u svijetu. Vi ćete kazati pa ima kriptovaluta koliko hoćete. Stvarno ima ih preko 12.000 kriptovaluta, ali ni jednoj nije uspjelo da bi postala platno sredstvo. Svi vjerovatno znate da Bitcoin je najstarija kriptovaluta i mnogi su zaradili ogromne novce na Bitcoinu. Ja sam nešto malo zaradio, a pošto nisam u početku vjerovao, kupio sam neku malu vrednost. Naša kriptovaluta Duckcoin je na sasvim drugčijoj tehnologiji, Duckchain tehnologija koja nam omogućava brze i praktički besplatne transakcije. Svaka transakcija je 0,0005 eura, znači skoro ništa. Imamo brze transakcije i skoro besplatne i što je najviše važno za mene bar, da imamo sve operativne licence. Znači mi ne radimo nešto što će sutra propast, znači mi radimo stvarno sa produktom koji će biti upotrebljiv i već sada je upotrebljiv. Na raspolaganju je bilo 9 milijardi novčanika, sad ih ima još samo, mislim da oko 12 miliona. Jer 3 milijarde smo distribuirali preko Success Factory, ostalo će kompanija sama podijeliti velikim sustavima, pregovaraju sa vladama, menjačnicama i tako dalje. Znači u naredne 2 godine će kompanija sama podijeliti 6 milijardi i cijena će se jako dignuti. Sad možete je kupiti tih zadnjih par miliona po jakoj dobroj cijeni. Imamo sad akciju još večeras, možete ga kupiti
tako da ga uplatite po 80 centi, ali akcija je takva da ga dobijate za vaš novac 2,5 puta više. Znači, ako ste uplatili 1000 eura, vi ga dobijate u vrednosti 2500. Tu su paketi. Ja sam na početku rekao da je kompanija počela sa radom i sa dijeljenjem naše kriptovalute u državama trećeg svijeta gdje ljudi nemaju svojih vlastitih računa. Zato je za te zemlje bio paket 25 eura, a za sve ostale od 50 pa do 5000 eura. Znači, kod nas ne može doći jedan milionar pa bi rekao ja bi kupio, ne znam, za 5 miliona. Ne može jer su paketi do 5000 eura. Tu vidite još cifre 1, 2, 3, to znači godine na koje mi uročimo naš paket kriptovalute. Zašto uročenje? Iz jednostavnog razloga da mi sami opoznamo da je to platno sredstvo, da ćemo mi to upotrebljavati, da damo kompaniji vreme da napravi još veći ekosistem koji se gradi u pozadini. Znači, ekosistem to su sve platforme gdje već sada mi upotrebljavamo našu kriptovalutu i taj ekosistem će biti svake godine, svaki mjesec je veći. I da na drugoj strani napravimo još više prijemnih mjesta, jer prijemna mjesta i svi učesnici koji su kupili našu kriptovalutu, to je i jedna stavka gdje se svaki mjesec izračunava vrijednost naše kriptovalute. Rekao sam, sad je 80 centi, još 3 dana pa ćemo imati novu cijenu. Znači, kompanija će pogledati koliko je sa jedne strane onih koji imaju kriptovalutu i koliko je sa druge strane onih koji primaju tu kriptovalutu. Znači, to je ekonomski i izračunat će se nova cijena i ta cijena će biti za cijeli mjesec decembar. Ako uročimo na 1, 2 ili 3 godine, vidite tu su postotki koji još dobivamo pored toga za nagradu za to uročenje. Ako uročimo za 1 godinu imamo 15%, pričamo o paketu od 5000 eura. Veći je paket, veća je ta ne kamata nego, kako se kaže, nema veze, obresti mi kažemo. Na 2 godine 35 i na 3 godine čak 90% dobijate da coina više. Znači, u ovoj akciji dobijate 2,5 puta više plus na uročenje na 3 godine 90%. Tu vidite tu akciju od 29. dalje, još je akcija, ali ne dobijate više 2,5 puta više nego 2 puta više. Ja mislim da do 15. decembra naše kriptovalute neće biti više možno kupiti, jer je neće više biti. Evo, to je sad o kriptovaluti Dacoin, a sad ovaj zadnji produkt koji ja kažem će biti generator pasivnog prihoda. Šta je to View? Jednostavno, to je platforma za virtualnu stvarnost. Ne znam koliko ste upoznati sa tim, ali to je naša budućnost, mi to želimo ili ne. Kao da nam je neko rekao pre 30 godina da ćemo imati svi mobilne telefone, da ćemo slušati muziku, da ćemo plaćati račune, da ćemo razgovarati sa prijateljem po cijelom svijetu, da ćemo gledati filmove, niko to ne bi vjerovao. Kad vam ja danas kažem da ćete u vašoj kući imati bar jedne ovakve naočale za 2 ili 3 godine, vi ćete kazati ne, nećemo imati. Ali ja vam kažem, imat ćete ne jedne, nego ćete imati više tih naočala. Zašto? Jer je to ta platforma koja će se koristiti za sve. Od putovanja sa kojim smo počeli do koncerata, športskih priredba, osobnog razvoja, edukacije, poslovnih usluga i tako dalje. Sve to će se moći napraviti sa ovom našom platformom. Zašto vam ovo pričam? Zašto neki će reći neću ja to upotrebljavati? Ne trebate to upotrebljavati, ali kad imate ovu informaciju možete imati dosta od te informacije, kako da se kaže, ono sam rekao, pasivnog prihoda. Znači, ako danas razumijete u čemu je stvar, vi će se te pridružiti i ćete nabaviti naše udjele.
malo kasnije u tim udjelima, tako će to izgledati. Vidite kako ta naša industrija brzo raste, 17% na godinu. To su podatki iz interneta, možete pogledati, i predviđa se do 25. godine da će biti skoro 400 bilijuna prometa s ovom industrijom. Mi smo počeli u februaru sa putovanjem i turizmom, znači kasnije će biti sport, zabava, shopping, edukacije, nekretnine, sve to ćemo polako dobijati na našu platformu. Znači počeli smo sa turizmom. Evo to je jedan primjer kako će nekretnine se prodavati na taj način. Znači onaj koji posjeduje neke nekretnine i agencija, oni će svoje kupce dovesti u svoju kancelariju i oni će pogledati sa ovako na 3D, 4D i kasnije 5D, neće ni ići negdje dalje da to gledaju. Ovako se to upotrebljava već danas, ali ni jedna kompanija, nije počeo sa prodajom na ovakav način kao mi, da ima mogućnost mnoštvo ljudi imati nešto od toga, znači benefite od ovog proizvoda i od ove platforme. Na kakav način ćemo dobiti te benefite ili pasivni prihod? Recimo tu vidite ljude u staračkom domu. Svi ti ljudi bi željeli putovati, nikad u životu možda nisu putovali, možda nisu se vozili nikad avionom, možda nisu nikad išli na more i tako dalje. A oni još imaju želje da bi vidjeli svijet, da bi sve to vidjeli kao neki ljudi sve to vide koji imaju pare, koji imaju vreme i tako dalje. Neko će kazati pa nije to isto kao da idem recimo u Pariz pa vidim to uživo. Nije, ali kažem vam, ima podatak da 5 milijardi ljudi nikad nije sjelo na avion. 2 milijarde ljudi nikad nije vidjelo more ili snijeg. Znači svi ti ljudi imaju sad mogućnost sa ovim proizvodom, sa ovom kompanijom da sve to pogledaju za male pare. Šta bi vi mogli imati od toga? Znači, da bi nešto imali od toga, morate sebi kupiti ili članstvo, ili udjele, ili mogli bi kazati čak i dionice, ali nisu dionice, to su udjeli, mi kažemo junice. Svaki junic koji vidite su od 125 pa do 1000 eura, ide u neku državu koja je za istu vrednost. Recimo, ultra paketi su za one najskuplje države, recimo Slovenija je 500, Hrvatska 250, basic paketi to su za one jeftine za zemlje gdje imaju male prihode. Ako pogledamo, tu su neke cifre, vidite, neki pulovi, 1, 5, 1, to su sve puli ili bazeni iz kojih će se isplaćivati. Sav promet koji će se napraviti će ići u te pule. I recimo, vi ste kupili jednu državu, pa pogledamo Beijing, to je samo jedan dio Kine, znači to je glavni grad sa okolicom, to je 500 eura. Sve što će se desiti u tom gradu, znači i u okolini, mi ćemo dobijati od sveg prometa 5%. 5% će si podijeliti svi oni koji će imati Beijing. Jednostavno. Recimo, Njemačka ili Engleska ima, mislim da oko 5000 junica, jer sve države su ograničene sa junicima. Recimo, 5500 ljudi da si podijele 5% prometa koji će se deliti recimo u nekoj državi. 1% će ići u infinity pool iz kojeg ćemo si svi podijeliti koji imamo junice 1%. Znači to je već 6% prometa koji ćemo uzeti sebi, oni koji ćemo prepoznati tu priliku. Tu je još universal pool, isto 1% i još leadership pool, to je za sve one koji radimo profesionalno taj posao. Znači širimo tu ideju u svijet. Sad pogledajmo praktički kako to izgleda. Nizozemska, Holandija ima 2700 junica. Znači samo 2700 ljudi će si podijeliti 5% prometa koji će se napraviti u Holandiji. 5% prometa. Zamislite si kakva je to cifra. Ovako kroz prste da kažem
to će biti sigurno 1000 eura i više. Na početku možda ne, a za godinu, 2, 3 biće mnogo više od tog prometa za svakog pojedinca ko će imati taj unic. Recimo Slovenija 1400 junica. 1400 ljudi će si podijeliti sav promet koji će se desiti u Sloveniji. Za početak u turizmu, a kasnije u svim ostalim događajima koji će slijediti. Turska, vidite, 10.000 junica košta 250 eura, znači 10.000 ljudi će si podijeliti 5% prometa koji će se napraviti u Turskoj. Jemen, jeftinija država, 125 eura. Zašto 125? Jer je tamo mali prihod. Vidite, 66 imaju ljudi poprečne plaće u Jemenu. Jemen je naša najuspješnija država u Success Factoryu jer su počeli na početku, znači pre skoro 4 godine su tamo počeli i tamo ima struktura ljudi koji su kupili naše produkte i koji rade sa tom kompanijom preko 100.000 ljudi. Onda idemo pogledati jedan praktički primjer. Beijing, rekao sam, košta 500 eura i taj promet koji će se u Beijingu napraviti, vidite koliko ljudi dnevno posjeti tu atrakciju. Tu piše 140.000. To je bilo pre korone. Sad su to jako stisnuli. Jako malo ljudi se sad prima, oko 24.000 dnevno opet dođe turista tamo. Ako mi računamo da sa ovom našom platformom neograničeno ljudi će to pogledati i neka je ocjena da će biti iz tog prometa, vidite, pola će uzeti ta Beijing, pola će ići našoj kompaniji, našoj platformi. I tu vidite cifru, toliko ako ste kupili Beijing, se računa da bi dobili po jednom junicu iz Beijinga. 46,50 eura dnevno. Sad si zamislite da tu dođe 1.000.000 posjeta na dan. Oni će platiti ne koliko je tamo vrednost, nego nekih 5 eura. To ćemo podijeliti pola nama, a pola njima. I toliko je za svakog pojedinca koji će imati te junice. Onda još taj 1% i oni ostali puli. Tako da malo imate osjećaj koliko će biti i od čega će doći ta novac o kome pričamo. Vidite, to su još ostale stvari. Mi smo pričali samo o jednoj turističkoj destinaciji, a tu ih ima još više. Tako da su te cifre koje su tu izračunate jako male. Evo, ovako je poslovni model. 21.2. ove godine je bio launch sa 25 država, sad ih imamo 80 i već 20 njih je prodato. Sve je prodato. Onda je sad za par mjeseci beta launch, znači tada ćemo početi dobijati neke male sitnice nazad, ali onaj official launch će biti na 5. godišnjici u Dubaju. Ja se već veselim da ćemo tada putovati pa da ćemo ići u Dubaj na 5. obljetnicu. Evo tu još neki popusti kojeg imamo sad za našu slovenačku strukturu i za sve države Balkana. Naravno, vi kupite sebi jedan paket. Recimo da ste kupili za 1.000 eura sebi paket, možete ga dati u jednu državu, možete ga dati u 4 države koje su vredne 250 ili 2 koje su vredne po 500 eura, nema veze. Drugi paket vam častimo mi, platite ga samo 300 eura, znači 70% popusta. 70% popusta. Čak možete dobijati i 90% popusta ako je skupan iznos vaše kupovine 5.000 eura, znači drugi paket vi dobijate za samo 10%, znači 90% popusta. To je bilo u našim digitalnim produktima. Sad pa za mene najbolji produkt to je poslovna mogućnost. Na svim prostorima Balkana još nismo našli lidera. Vidite, ja imam 67 godina, ako pitam moje prijatelje na Balkanu, kaže pa kako imaš ti još volju raditi? Pa ti si u penziji.
ali evo, takav sam, meni je to, da ne kažem, kao sport. Znači, Success Factory Business Presentation, da bi vi bili dio te uspješne priče, da bi mogli ovu priču proširiti dalje i nešto zaraditi, platite godišnje 25 eura, to vam je da dobijate spletnu trgovinu, da imate gostovanje, da imate obračune, potporu strankama, sve znanje je tu gore, pratite svoje produkte, pratite svoju grupu ako ćete imati. Znači, za samo 25 eura. Sad si zamislite, vi otvarite danas bife, restoran, bilo šta. Imali ste veliku investiciju. Onda vam država kaže, ne možete raditi jer imamo koronu. Znači, država nas diktira da ne smemo raditi. A tu za samo 25 eura ne trebate nikakav test, ne trebate se cijepiti, ne trebate ništa. Radite po cijelom svijetu za samo 25 eura. Tu vidite neke naše najuspješnije ljude. Vidite da imamo pod broj 1 našeg člana koji je najuspješniji u svim direktnim prodajama u svijetu. Igor Alberts i Andreja Cimbala, oni su najuspješniji u našoj kompaniji, tako da ja sam ponosan da radim za tu kompaniju. U mojih 40 godina još nisam bio ni u jednoj kompaniji koja me bolje plati. Ni u jednoj. 40 godina imam iskustva i ta kompanija, evo, kapu dole, nema bolje. Cijelu hrpu imamo nagrada, znači direktno prodaja. Ako vi nekoga pozovete na webinar ili da se ovako na Zoomu dobijamo 1 na 1, ako se on odluči, kupi sebi, recimo sad Dacoini jer su jako aktualni, on kupi za 1000 eura, vi dobijate u ponedjeljak 10%. Znači 100 eura je na vašem računu u ponedjeljak. Onda imate timsku proviziju. Neko će kazati ja neću raditi tima, ali taj tim će vam se napraviti, vi to želite ili ne. Zašto? Jer firma je napravila sistem binarni ili na 2 ruke, na 2 noge, na 2 grane. Znači binarni sistem, ako imate 2 prijatelja, jednog upišete na jednu stranu, jednog na drugu stranu. Ti prijatelji, ako su željni zarade, ako bi željeli još u svoj posao nešto zaraditi ili su bez posla, oni će tu ideju širiti dalje. Znači, skupa sa nama će oni širiti tu ideju dalje i desit će vam se neka grupa. I u te grupe ste plaćeni svaki ponedjeljak. Nisam još rekao, i mi imamo platu svaki ponedjeljak. I to 3 vrste provizija. Tu je primjer da je lijeva grupa napravila 7500 prometa, desna 12500. Vi dobijate 10% od slabijeg tima, znači od slabije grupe 10%. U tom primjeru imate u ponedjeljak 750 eura na vašem računu. Tu nastane neka razlika, 7500, 12500, 5000 vas čeka da obračun za iduću sedmicu. Znači 10% od slabije grupe. Onda će se vam desiti da će ta grupa napraviti još veću grupu. Recimo da ste vi upisali jednog prijatelja, drugog prijatelja, evo, i ništa više. Ako upišete trećeg, evo, morate već staviti tu dole, jer tu je neko se već upisao od vašeg prijatelja. I tako će vam se desiti ta grupa, jer vi želite ili ne. Ja imam sad 500 ljudi, skoro nikog ne znam dalje u dubini. Znači, znam možda ovog prvog, drugog, možda još trećeg, dalje ne znam nikoga više. I ta grana ili mreža će vam možda ići u inostranstvo, ne znam, u Tursku, u Ameriku, u Rusiju, nema veze. Možete raditi po cijelom svijetu, jer nas je sad jako malo, 750.000, to još neka nije cifra, znate da su neke kompanije stare i po 80 godina, toliko rade i koliko imaju oni svojih distributera. Tako će se vama desiti ta grupa, vi to želite ili ne. I do 10. nivoa ste plaćeni od svih ovih ljudi koji će, šta će oni isto napraviti. Onda su još materijalne nagrade. Te nagrade su mene impresionirale kad sam vidio prvi put prezentaciju. Zašto? Jednostavno jer sam vidio da su to jako vredne nagrade, jer imam iskustva ispred 15 godina
radio sam za jednu inostranu firmu koje danas, nažalost, nema više. Napravio sam prometa da bi po ovim nagradama, mislim da bi sad bio Royal ambasador. Šta to znači? 10 miliona prometa. Ja sam tada napravio 9 miliona i pol prometa i dobio sam auto za upotrebu za 1 godinu. Kad sam bio na prošlom eventu u Dubaju, znači prošle godine u februaru, vidio sam da su nagrađeni ljudi koji su išli na binu ili na pozornicu. Bilo ih je 350. 350 koji su dobili nagrade od topaza dalje. Znači to su oni prvi statusi kad počnete, a tu su međunarodni statusi od topaza pa nadalje. Tada je bilo nagrađenih 350 ljudi. Čak su dobili Mercedes ljudi iz Irana, Jordanije i iz Rusije. Sasvim normalni ljudi kao što smo mi tu na ovom webinaru. Znači podijeljeni su bili 3 Mercedesa, jedan Ferrari je bio podijeljen, cijelu hrpu je bilo tih satova za 25.000, onda je bilo cijela procesija ljudi koji su dobili dijamant rang i to je krstarenje za 2 osobe, da ne pričam. U Sloveniji je najveći rang moj sponsor Emerald Roman Rosulnik pre par dana, znači ništa još nismo napravili. Ni u Sloveniji, kamoli na Balkanu gdje tražimo prve lidere. Ako se odlučite, mi ćemo sve napraviti da budete vi uspješni. Jer ako ste vi uspješni, onda smo uspješni i mi. Kad smo imali pre 14 dana sad event, jer imamo event svaka 4 mjeseca, zbog putovanja kad je onemogućeno, imali smo i virtualni event iz Amsterdama, takvih nagrada od topaza pa do kraja bilo je preko 1200. Nisam nikad u nijednoj firmi vidio da može uspjeti toliko ljudima. Samo na ovom eventu je bilo podijeljeno 8 Mercedesa. Samo na ovom eventu. A posle 2 dana, posle eventa, već su bila 2 čovjeka kvalificirana za Mercedes. Tako da u ovoj kompaniji, kažem vam, najbolje nagrađivanje u mojih 40 godina. Evo ovako, auto dobijate u trajno vlasništvo, samo mora biti crno i mora biti taj znak gore. I ako vi kažete tada neću više raditi, može, evo tu su vaši ključevi, auto je na vaše ime. To još imamo jednu nagradu, mi kažemo to je za one koji se brzo odlučuju da napravite gold ili platinum, to znači 5000 prometa, 2500 sa leve, 2500 sa desne, dobijate još 500 eura u Dacoinima. Ili ako napravite 10.000 prometa, opet pola na levoj, pola na desnoj, dobijate još 1000 eura od Dacoinima. Znači to su sve nagrade, nisam ni sve rekao koliko ih ima. Ako se nam pridružite, mi znamo svako radi za sebe, ali mi smo tim, mi vam pomažemo, mi želimo da vi uspijete. I ja kažem ovako, ako se odlučite da radite sa nama, šta je važno? Da napravite neku listu ljudi kome bi to kazali i da odmah idući dan te ljude pozovemo i da napravimo njima ovakvu prezentaciju, da se on odluče. I kad vi brzo počnete, znači onaj brzi start, uhvatit ćete sve one nagrade koje sam rekao. Ako idete unutra kao profesionalac, zaradit ćete kao profesionalac. Ako idete za hobi sa nekom malom cifrom, onda će biti hobi rezultati. Ali ako idete unutra kao šampion, kupite, ne znam, za 1000 eura Dacoina pa za 5000 eura Deview, onda ćete imati šampionske rezultate jer svi će vas pitati koliko si ti kupio. Znači tražimo ljude sa kojima bi napravili na Balkanu veliku priču. Jednostavno šta je treba napraviti? Prvo se registrirate kao preporuk, znači da ste naš suradnik, platite onih 25 eura. Onda je moj savjet da si kupite najprvo što je moguće Dacoine, jer su po jako ugodnoj cijeni. Onda da si kupite Deview obavezno, ostale produkte pa kasnije kad ćete ih dobro upoznati. Znači možete imati sve produkte, možete imati samo jednog, nema veze. Onda tu informaciju odmah podijeliti sa vašim prijateljima. Tu kaže vi plus 2. Ja ne kažem vi plus 2, vi plus 50, koliko ih imate, svima morate to kazati. Neki će reći da, neki će reći ne, normalno.
onda te ljude nešto naučimo i kad se ljudi nešto nauče, pa da su na svakom webinaru, pa da svaki dan nekoga pozovu, onda će se vam desiti duplikacija i zarada će doći, vi želite ili ne. No, o tome sam već pričao, da idete za hobi, onda će biti hobi rezultati, neće biti nešto, nećete biti zadovoljni. Ako idete kao profesionalac, to znači da svaki dan bar 2 sata utrošite za taj posao. Šta to znači? Da pozovete svoje prijatelje, da skupa sa vama ispričamo njima to što ste danas čuli. Ako idete ko šampion, onda ćete biti šampionski rezultati. Kod ovog šampiona ja ću spomenuti nekog Austrijanca, kolegu iz Austrije, koji je stvarno šampion. On se upisao u februaru mjesecu, on je za prva 3 mjeseca napravio da je imao zaradu 115.000 eura. Posle 6 mjeseci on je dupli dijamant, crni dijamant, znači 2 Mercedesa mu sledujeta i zaradio je preko 450.000 eura. Ne mislite da vam nešto pričam da bi vas naudušio, ali to su dejstva. U Sloveniji idemo polako. Sve zavisi. Neko će prihvatiti ljude sa velikim ciframa, a neki će ići unutra po 100, 200, 300, po mogućnosti. Ja kažem, svaki će sebi dati svoju brzinu. Ja za ovaj posao potrošim negde 3, 4, ponekad ni sat vremena na dan. Sve zavisi od nas. Znači, svaki sebi daje svoju brzinu. Evo, to je sve o našoj poslovnoj mogućnosti, o našim proizvodima. Na kraju još naš slogan, vidite, da ćemo skupa promijeniti svet na bolje i da sve zavisi od nas. Ja se nadam da sam vam bar malo dao neku iskricu da kažete zanima me. Ako vas ne zanima ništa, možete, ako niste razumjeli, možete doći još jednom, možete slušati snimak i imamo na različitim jezicima snimke. Tako da, dobrodošli ako ste se odlučili, ako se niste, opet sve najbolje. Hvala za večeras.